Lugobile uphondo kumculo kaMaskandi bekukhala umhleli womcimbi womgungu Ndlovu Maskandi Festival ngayo ukuthi-ke ubaleka nemali engango-7,500 amkhokhela wona ukuzonamdisa emcimbini wangafiki. Ukhetho Latha ongumhleli walo mcimbi wayeqashe uNjoki Hobosha Mbambo emcimbini wakhe wango-2019 wagcina engafikanga. Ubese ethatha isinqumo sokumfaka kubameli esebizweni lasenkantolo njengoba uthe sekuneminyaka ezama ukuyicela uNjoko ukuthi kabuyise imali yakhe ngoba-ke wayigcina engafikanga kulo mcimbi. Kunokuthi abuyise imali uNjoko ubevele edelele ethi uLatha ashiya ngalaza amchapha nangenhlamvu. uLatha uTheba-ke babe nesivumelwano sokukhokhelana emva kokuthi ummeli wakhe uLatha afonele uNjoko amazisa ngobungozi becala abhekene nalo uma engayikhokhi ile mali. Ugcina abuyisile impendulo ecela uxolo wathi imali uzoyifaka ngoJulayi mhla zo-2. Umtshela ukuthi-ke usalinde u-100,000 wakhe ekhuphuka nezakho uthe uzozongena ngoJulayi mhla zo-2. Uma kungukuthi-ke akwenzeki lokhu uzophinda abhekana ngengalo yomthetho ufonele ngummeli wakhe embizele enkantolo mazisele ukuthi uma kungukuthi angifiki inkantolo ngosuku lokuzobiza ngalo kuzophoqeleka ukuthi-ke kukhishwe incwadi yokuthi aboshwe. Ubezophoxeka ngoba uma sokuphuma incwadi yokuthi ubengabosha ngisho esesiteji eNandisa. Wazise nangokuthi-ke uma ehlule ecaleni lezindleko zabameli zizokhokhwa uyena kuchaza uLatha. Leli phephandaba-ke linobufakazi bokuthi-ke nemiyalelo lapho uNjoko bevumela khona ukuthi uzoyikhokha ngoJulayi zo-2. Kule myalezo bengasafuni nokuthi kuxoxa kakhulu ecela ukuthi-ke uthunyelwe i-akhawunti ukuze-ke uma kungena imali akhokhele uLatha. Uthe uLatha okungeke kufike lesi simo kuba uNjoko ubebambisane naye. Uthe-ke wakwamcela ukuthi-ke azonandisa komunye umcimbi angabe esabuyisa imali abamkweleta yona, kodwa-ke nakhona wavele wangafika. Uqhube wathi wahlula noma-ke esemfonela abuza ukuthi akafiki ngani, kodwa-ke vele enyuke ngengalo kuyena. Ngazi ukuthi lona ezihamba phambili ezithinta khona udaba oluthinta uNjoko. Zokhumbula sekabeka lolu daba ukuthi uNjoko kunemali agcina akhale wamuka nayo laphana-ke akhokhela yona ngomunye abahleli bemcimbi wagcine engafikanga laphana imali engango-7,500 nokumele-ke kwakumele kukhokhe omunye kuze kube u-15,000. uNjoko kuningi wayekhale ngakho owathe le mali isetshenziswa laphana ukuthi isebenzise izindleko nje zoku-advertise, ukusebenzisa isithombe sakhe. Le mali isizobalela lapho-ke. Nganza kwethu-ke kulona udaba esiphezu kwalamhlanje ukuthi uNjoko ugcine ezivumele ukuthi uzoyikhokha imali ngoJulayi laphana zo-2 uma ngabe sethola imali u-100,000 okwawona laphana kwikhuphuka nezakho. Sibone inkunzi kuwo lo nyaka ka-2023. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphala ngalolu daba? Ake sivele sihlane e-comment section ungitshela ukuthi alithini lakho uvangilalo ngalolu daba. From me Sibone nganza kwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa uyabuya funa ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho subscribe nibe nosuku olumnandi nisiphatha kahle. Ngithanda khona.